Ivanišević je ušao u finale Wimbledona. Dobro. Vidiš, i tad sam bio na istom stablu na koje sad idem. Bavio sam se slobodnim penjanjem, a tam nema baš puno opreme, pa mi je sve cijeli taj džir sa novim spravicama bio novi. I smrzao sam se od straha. Znači, prvo je bilo čisti adrenalin, onda je taj adrenalin prerastao u nekakav vjerojatno ego, onda je to trajalo neko vrijeme. U početku ne razmišljaš o tom tako, nego drvo, idemo ga zrušiti nešto, ali onda u procesu sazrijevanja, ne znam, sakupljanja informacija svakakvih iskustvom, nekakvim školama, skuži da drvo nije drvo, nego je živo biće, stvor. To su starci naših staraca. Mi samo ulazimo u dio njihovog života sa svojim životom. Ima svakakvih naziva, njega, stabala, arborizam, ali onak, drvosjeća bolje zvuči. Priča kaže da kad je Marmont dolazio u Ilirske pokrajine pred Dubrovnik, da su Dubrovčani skinuli par komada na cestu kako bi zaustavili vojsku. I dok je vojska to sve maknula, oni su izdogovarali uvjete predaje Dubrovnika. A žrtvovali su ih da bi spasili sebe, tako da vjerojatno i Dubrovčani negdje duboko u sebi imaju nekakvi odnos s tim platanama kojeg vjerojatno nisu svjesni, ali negdje je u njima. Mislim, teško se pripremiti za tako nešto i sad kad odjedanput dođeš u 2 mjeseca saznaš da ideš na najveće stablo u Europi koji ima takav značaj za ne samo tu kod nas, nego za puno više ljudi, je onak malo zastrašujuće. U čitavoj priči Njemci su popušili posao i sad se tu digla velika halabuka i graja da nekakvi Hrvati idu na platanu, nemaju pojma. Sad dima ima i vatre. Onak, zbilja postoje ljudi koji bi to obavili prije, sad brže, ali ovaj drugi dio sigurnosti, tu možemo pričati o svemu. Ne imponira mi ništa, jer to će vjerojatno doći nakon što završimo posao. A normalno da je to nešto o čim sanjaš čitav život, ali evo, kada dođe onda onak se zamisliš. Imamo nekih 9 motorki, imamo oko 800 metara špage, imamo nekakve željezo, kolotore, karabinere, pojase. Auto ima nosivost 1,5 tone, jer ima hidraulički ovjes. I niš, nadamo se da će izdržati do dole. Jer ima 26 godina. Moram još predati papire za kredit. Ja ću postati prosječni građanin s kreditom. Možda sam to odbio biti već zadnjih 10 godina, ali evo, stiglo me. I ništa, to je to. Onda moramo krenuti. Nisam digao nikakav kredit. Ne budeš? Pa skoro nemam ništa u planu. Ha. Nemaš djecu. Nemaš ni ženu, prvu, drugu, treću. Ne dva nekad posvađati. A, ne. U biti on šuti čitavo vrijeme. I ponekad skužim na kraju dana kakav sam odvratni gad. Ali nikad ne kažem sorry. Ja, čekaj, šta ću govoriti? Pasivna. A ovo si ti jebote. Nisam. Jesi, vidiš te. Ma gle, to si ti. Gle, ovo nema naša dizelica. Ima, to je naša dizelica. Onda sam to ja. Ovo je zadnji model dobrih Mercedesa. U ovom nema još kompjutera i nema struje.
Niš, ovo ima samo 400, da, nema ni muzike, ovo ima samo 460.000 na sebi. A niš, evo ide. Isus, gle 100 je. Niš, tankamo auto, nema tankanja do kraja jer ne smijemo imati previše opterećenje iza. A malo smo preteški pa nešto. Evo, 20 kila i to je to. I čekaj, i onda dobiš ti s autom posao da radiš ovo, a Švabo Da. Jebi ga, ovo je švabski auto. Iza imamo Andriju Majića, zvanog Micek, magistar inženjer urbanog šumarstva. Do njega je Cobra Stihoklepac i iza je Draksa Domungos, bivši pirotehničar. Znači njih trojica su lokalna ekipa iz kvarta, iz Trnja naravno. Pa sad strah, znači Cobra i Draksa vjerojatno ništa, 0 bodova. A Andrija kuži kam idemo, pa mislim da on njega malo je. Ne znam gdje idemo. straha ne poznam. Mene malo je frka. Šta bi moglo poći po zlu? Isuse dragi. U jednom trenutku pukotina više nije pukotina nego je lom. Onda kam bu to opalo, imamo dole kuću, nadamo se da neće na kran. Jer onda bu kran se stropošto zajedno sa svime u potok. Ja bum ostao ili gore ili bum dole sišao se zajedno sa svim tim. Mogućnosti su neizmjerne. A znaš kaj, malo ću se morat popet, Pa, malo više od malo. Plava. Čerlena. Je? Je. Sad, ajde. Da, to je moja lika. Daj mi reci kaj radite vi? Pa slažemo šator. Vi ne odete u hotelu. Pa evo, to je gazda njega, što se to mora pitati. Gazda štedi. Koliko je u Dubrovniku skupa piva, toliko je kamp jeftin. Za ne povjerovati. Dobro sam spavao. Si sanja? Ne, bez snova, onako mrtav. Od umora je. Brijem da će dan biti naporan. Onako, da ću forsirat sad sve da to polovimo. Evo ti kava, drag. Čak nije ni vruće. Sad se moramo malo požuriti. Moramo skinuti ogradu oko stabla da bi mogla doći dizalica. I ući unutra. To je pod uvjetom da dizalica dođe. Čekaj, da može da ne dođe. Najavili je da u ponedjeljak mora odlaziti dalje. To su ti neočekivani. Super stvari. Mačka te neke opakovali. Da, pa Gle. dobivali špeka. Aha, špek je to. Evo ti još jedan, ajde.
Moje prvo iskustvo sa visinom je bilo na slobodnom penjanju. Friend me je doveo na slobodnu stijenu u domu sportova i niš, ok, ja sam se popeo gore, kad sam došao gore nisam mogao stići. A onda s vremenom stekneš nekakvu sigurnost. Koeficijent straha raste s količinom drveta koje skidaš. Treba bi imati nekakvi sportski režim s pivom na kraju. Na kraju ispadne da je brzina dosta bitna. I sad, ok, trebam doći tamo, pa ću to ići ovak, pa ću se tu malo popustit. Doći ću do tamo, ali ovdje pol dana ja sam napravio jednu granu. Tako da je ona varijanta, to nekako iskustvo da ja mogu napraviti. Nešto, odšetat se do tamo bez nekakvog razmišljanja je onak, dosta bitno. Kad smo već tu, idemo ovu suhu maknut i tu ih ima gore 2-3. Ti ostani ovdje. Ovo mogu ja odavdje, ovdje ću se malo pompet, pa moram prvo Draksi reći da mi pošalje pilu. Drago! Aj mi daj pilu! Ujebote, ovo je iznad svoga auta pilim. Znaš kaj mislim da je glupo stajati baš ono pod stablom s nami? A Ringa ćemo bježati jer je rekao da moramo bježati gore. Gore, Morat ćemo biti gore. Jel bježimo? Mi radimo uvijek u urbanim sredinama. Ljudi su ga stavili, nekad nisu razmišljali da će to stablo narasti 30 metara, da će postati opasno, da će se osušiti, da će ga grunut grom, da će ga napast gljiva. I to je civilizacija, znači. Ovo je jedini najveći slobodni prostor u ovom mjestu. Zatvoren je već nekoliko godina zato što nije sigurno zbog stabla jer su opale grane u par navrata pa je zabranjeno dole boraviti. Nije mi nikad drago kad moram nešto zrušit, nije ni njemu, ali to je posao, tak je, nema iživljavanja na stablima ili nešto, nego napraviš svoje, zrušiš s respektom nekim i to je to. Znači, stablo definitivno je u nekakvoj fazi svog života gdje ono propada, ali ajmo to propadanje produžiti na par ljudskih generacija. Oba dva ekstrema se pojavljaju i oni koji kažu da ga treba maknuti, da ga treba se sjeći skroz, oni koji govore da ga ne treba uopće dirati. Vjerujem da stablo, da je nešto više od samo neke biljke bez veze, to sigurno. I to Švenda isto vjeruje. I tak se pokušavamo i odnositi. Zašto su doktori bolji doktori od veterinara? Zato kad imaju pacijenta koji im priča. Sad, doktor za stablo ima još gori posao od veterinara. Ovo je onak, ne da šuti, nek se ni ne miče jebati. Moj pacijent. Ali bilo bi super ući u neku spiku kako to skomunicirati sa stablom. Vjerojatno postoji, ali mi smo toliko ludi da niš ne kužimo. Ja.
Sad kad vidimo stablo, i meni je, ne znam, ko klincu bilo, Isuse, pa to je ogromno živo biće, ali nije. Znači, drvo je živo samo u tom svojoj maloj sloju stanica ispod kore. Znači, ako zamislimo ovo kao čašu, da je tu praznina, ovo je sve mrtvo, taj dio ima svoju funkciju, naravno, ali živi dio stabla je samo ova tanka ljušturica, to tik ispod kore. Sumnjam da ćemo uspjeti vidjeti 500 godina, odnosno 500 godina, ali probat ćemo naći. Čekaj, na ovom donjem dijelu se bolje vidi. Ajde, ovog ćemo maknuti dole. Super. Ovo je suvenir. Za sigurno stablo se uzima da je zdrava stjenka, trećina promjera. I trebala bi biti kontinuirano po čitavom obodu stabla. Ova gljiva je pojela tu ispunu, odnosno beton, znači ostalo su samo celuloza. Znači, čitavi ovaj komad, što je recimo pa skoro 25% opsega, nije bio statički zdrav. Znači ovdje tu apsolutno ništa nije držalo. Znači ovdje je vjerojatno prije davno bila grana koja je ili pukla ili je se osušila. Prije se stavljao vosak, razni preparati na tu ranu, to se pokazalo da je nije dobro. Znači najbolje i najprirodnije napraviti ono što radi priroda sama, znači napraviti rez, odnosno ranu tamo na mjestu gdje će se stablo samo najprirodnije i najbrže obraniti od vanjskog utjecaja. Sad smo negdje na 30 metara. Da, možda više, 35. A? Više smo? Bivši arboristi, odnosno tad su ih zvali više vatrogasci, su stavili željezni prsten oko negdje 15 metara niže, koji je stisnuo deblo, kak je raslo, znači uraslo je u deblo i sad, znači, kao da je tebi neko stavio ovako nešto i onda moraš disat kroz to, pa onak, stablo je malo teže kroz to disat, pa se suši. Znači, vjerojatno će čitavi ovaj dio krošnje s vremenom otići. Bye bye. Niš, ajmo, akcija. Oj! Pusti bijelo! Dobro, vučem! Ko je prvi arborist? Isus, nemam pojma, ali našao sam slike tipova koji su u nekakvim kožnim čižmama između dva svjetska rata. Na špagama od konoplje i sa zalizanim frizurama. I onak vise iznad ponora. S opremom, s kakvom, onak kad ju pogledam, sledi mi se krv u žilama. Pogotovo kad si gore, kad piliš granu, ti otprilike određuješ gdje on pada. Bila to grana, bila cijelo stablo, ako alat nije dobar, znači ako pila ti rikne u tom trenutku, tebi stane visit grana na nečem i moliš se Bogu da ne puhne vjetar, da ode to sve krivo. A ovi štrikovi, to spravit se da ne govorim. Znači recimo ovi aluminijski karabineri, to ništa ne bi smjelo padat po betonu. Čim vidimo da je karabiner načet ili nešto, bacaš. Nema veze koliko on košta, jer ti visiš na njemu. U biti, on mora biti ispravan, jer o njemu ovisiš. A mislim, jednom Hillary se popeo na Everest u nekakvom šuškavcu i u kožnim gojzericama koje je mazao planinarskim uljem. Danas ako nemaš 15.000 eura odjeće na sebi, ne ideš na Everest.
bez rukavice nemamo kaj razgovarati. A ja mislim da su jedan dan stare, a oni sad govori da nisu. A kak znaš da su tvoje? Zato kad sam ja baciti stranu u gepek. A ti si ovo? To je moje stare, ja sam učin pravi da su stare, mogu nove. Ne, ovo su moje od jučer. 100%. A svi smo se vjerojatno malo razmazili. Onaj tip pred skoro 100 godina, onak sumnjam da ima tak nešto. A vjerojatno isto obavlja posao. Ali teško je povezati život čovjeka i život stabla. Oni jesu u nekom suživotu, ali ne mreš to baš onak skroz je drugčije. Još ljudi nisu to odgonetnuli točnu priču stabla. I kako ti znaš da je to stablo živo? Onak hard feeling kad saznaš da je stablo živo, kad sjećeš na primjer jablanu ili brezu, kad napraviš veliki rez, veliki komad padne dole i počne šikljat vode iz tog reza, debla. I sad to bi bila nekakva aluzija više na ljudski život, ali... Nekako je moj dojam da mještani u Trstenom shvaćaju platane tu uvijek će i biti. Nije baš dežurno smetalo, taj platan kako ga oni zovu, ali nije baš ni nešto na što su previše ponosni. Pa nekakva ideja da se naprave ove kockice od skinutih dijelova sa stabla i da svaka kuća dobije po jednu kockicu, ne znam. Možda kad ju svaki dan budu gledali tu kockicu, kad dođu požet stablo, koje isto svaki dan gledaju, će imati nekakvi bolji odnos prema njemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, pa dobro, još 6-7 puta toliko i... Možeš živjeti od svakog zanimanja ako si dobar u to. Troje nas je u firmi, a odrađujemo nekakve poslove što pod normalno odrađuje 20 ljudi. I svake godine, ajmo još ovu godinu se ubiti, pa će iduća biti bolja, ali... Ta bolja dolazi, vidiš ju, ali nije sad došla. Tu je, vozimo Porsche ili nešto. Šta bi bio da nisam arborist? Pilot. Kanadera. Isuse, to je zakon. Znači, krošnja stabla je neko veliko jedro. Međusobno grane u krošnji će se povezati, tako da se udar vjetra raspodeljuje na čitavu krošnju, ne samo na pojedinu granu koja preuzima glavni udar vjetra iz tog smjera iz kojeg puše. Špaga je testirana na 4 tone. Prvih rok trajanja 12 godina. Znači 12 godina mora izdržati na dalmatinskom suncu, buri vjetru, kiši. Malo sutra. Taj dinamički sistem mora raditi. Moramo imati blagi naput. I ništa je to. Sad smo vezali ovu granu i danju ovu granu. I danas je zadnji dan. Jel tak dan, jel? Uhu! Znači, najgori scenarij za platan bi bio da puhne neka nevera, polomi par grana i onda će nekom na položaju dopizdit i odlučit će, ajmo mi njega zrušiti. Nisi ti dovoljno radikalan, najbizarniji po meni da ga jedno grom 2-3 puta šine. Pa dobro, to je više realnost. I za mene najljepši scenarij je da se mi opet za 12 godina ponovo nađemo ovdje na zamjeni ovih veza. Čekaj, koliko ćeš ti imat? 64? Koliko god. A ja ću 54. Bojim se da se ne budete penjali više.
kivi od Martine. Ovo je kivi od Martine. Kivi, to je od Martine. Kivi? Da. Kaj si Sanju? A kaj si Sanju? Pa daj No money. budi drugar pa podijeli. No money, no fun. Reći ću ti gdje su ti naočala, ako mi kažeš šta si Sanju. Naočale su u... Ma ne, Kaj ne? Kaj si Sanju? gdje sam ih ostavio, nemam pojma. Radiš. Da, sinoć smo se malo nacvrcali. To su svi dobri volje. Znači gotovo. Gotovo je. Ja sam popio kutelju vina sa platanima. I to nije bilo za snimanje. Tako da to ne buš dobio. I sad mi zove na još. Jel tebe zove na još? A kaj ti Sanja? Ne kažem. Ne kažem.